Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membuat perkongsian berkenaan dengan salah satu kaedah rawatan yang kami berikan di hospital ni untuk pesakit-pesakit slip disc. Biasanya saya akan memberi beberapa kaedah untuk mereka menjalani rawatan. Kaedah yang pertama adalah ubat dan fisioterapi. So, bukan semua kes kita boleh menjalani fisioterapi, setengah kes diperlukan kaedah rawatan yang lain. Tapi bila saya refer pesakit pada fisioterapi, kebanyakan daripada pesakit tidak tahu apakah itu fisioterapi. So, hari ini kita akan membuat perkongsian berkenaan dengan rawatan fisioterapi untuk slip disc di Columbia Asia Hospital Setapak. Hello, I'm Rukni Tayaniti, physiotherapist from Columbia Asia Hospital Setapak. Okay, so normally if Dr. Syarizan hantar patient dia dekat physiotherapy department, normally kita akan buat assessment dulu based on pain behavior pattern, kekerapan sakit, and then posture dekat tempat kerja, whether ergonomic ke tidak, and then environment dekat rumah, anything yang contribute kepada sakit belakang. Actually kita ada 4 jenis rawatan yang kita buat dekat fisioterapi. First one is laser therapy. Laser dia bantu untuk kurangkan sakit, almost immediate effect from the first session itself. At the same time dia ada promote muscle relaxation and also fasten your healing process. Okay, yang kedua ialah interferential therapy ataupun IFT. Kita buat yang tu untuk promote muscle relaxation, untuk kurangkan muscle spasm, at the same time untuk kurangkan sakit juga. Yang ketiga ialah heat pack ataupun heat therapy, and then normally we akan combine sekali dengan interferential therapy ataupun IFT untuk rawatan yang lebih efektif. Okay, so we have top 2 exercise, stretching exercise for low back pain yang kita selalu ajar patient kita so that dia boleh buat dekat rumah. Okay, so first one is knee to chest exercise. Kita target sel glutes muscle dengan your lower lumbar muscle. So the second one is trunk rotator stretch. Dia target your spinal rotator muscle. And if you guys ada low back pain, boleh datang ke Hospital Columbia Asia Setapak and jumpa Dr. Syarizan Yusof dan kami di Physiotherapy Department.